Katukad ti Basol. Tinapalabas, dinamag ni Margarita ni Astor, noon niya tinagsaritaan da iti inayaban ng abogado. Ngemsanan nga imbaga ni Astor, no diket ti kinunana, mangkita langin da ito'y, iti mabalin na apang ipatakderan iti kabukbukudan na amansyon, ket isuti ag gastos. Pinatalgedan dala kay Amancio kandinggas, dagimay, ani Astor ti ama ni Boy. Nupay na amuan ni Boy, ani Astor ti amana. San nabigbigan da ito'y, taparakan ko na, nabayagan anatay day di Francis nga amana. Iti sabali a bangir, nagpakada ni Ligaya nga agawid, ket intulod ni Jonas aging ga iti Ruarte Hotel. Gaputa nagsubli ni Ligaya, plano na ayapan ken ni Boy. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukan, ti Basol! Napanan ni Ligaya, Big Lord? Amom ka di, Jonas. Isuday jay, ti ina ni Boy. Ha? Wan, katamom ka di ti plano kan kuana. Anya, Big Lord? Isu tiyapan ko kini Boy. No saan asumuko ni Boy, paltugak laengen ni Ligaya. Iti kasta, awanan ti kainagaw ko iti farm. Paltugan, Big Lord. Ay, sayang. Nagpintas pa'y. Nagbanglo pa'y, Big Lord. Aniya? Asawaan langan, Big Lord. Aniya? Nagpintas gayam ti ina ni Boy. Amum kadino asino ti ama ni Boy, Jonas? Sino, Big Lord? Ni Astor Angel. Ni Astor Angel ti ama ni Boy. Wen, Jonas. Isu nga ruda binalaagan nak ni Astor. Ngay ti kanito at dakas ti mapasamak kini Boy. Kat patayan nakmat. Big Lord. Agam, awan gaway na kaniyag. Nabiligak. Kat kukwak ti turay. Isu nga awan ti makaabak kaniyag. Aday ta, Ma'am Beauty! Nabilang tan tinapastrot ti coffee shop itaal daw. Inal daw adumakdakil ti mapastrak to'y coffee shop. Wow, Ma'am Beauty! Ay kahit kasano nga'y, Ma'am? Maturog kan dito'y coffee shop? Wan, Sonya, masapak tulangan amapan ije balay daan ti dagimay inton bigat. Tapag sasaritaan mi ti sumarunong addang tayo. Ay, Ma'am Donna, anya nga tati aramidan ni Manong Boy iti indanon ko kankwana. Nga, isukanaw kat anak ni Astor Angel. Anya, jak mailadawan ti ropa itay ni Manong Boy, idi imbagak dayjay. Nakaamamot iti dayta. Ni Astor Angel mismo Napanak namin itay agsapa iji simbaan. Kat nasalaw ko ijay ni Astor Angel. Kat kunana nga anak na ni Manong Boy. Ni Boy? Anak ni Astor Angel? Kasano anak pasamak dayta? Saan ako muntra iti planom Ligaya? Nga masapol nga agalibtag ka nagsipot ka na imbag. Nang runa ta makapulapul mon amismo ni Don Juan. Di mo amo no anya ti pampanunutan na kontra kan ka. Wan, dinggas. Nang runa pa kat tinagikwanan ti farm yo iti day di Francis.
Amangan no ad-adamat adakas ti plano na kan ka. Wan, napanunot ko matdayta, dinggas. Sige nga rudan, ligaya. Ingkan iti sa ledyo, tapno makainanakan. Alangarod, inakon, naimbag arabi ikan ka. Kastamat kan ka, ligaya. Sigurado ka kadi, ang mapanta ije rancho ni Astor, boy? Wen, nakarubwat kan? Wan, Inta nga ruden. inka pa'y agpakada kada Uncle Dingas Saanan anas kan? Amok alap dandak. Iso asaanan. Intan, rumwartan. Joy, nakitak da arson kan boy. Nagdardaras da rimwar. Ha? Ni, papananday ti kastoy aparbangon. Jak amo Ala, papananda nga ta. Jak idan nakamakam. Ta nagpartak damit nga imadayo. Ay, agdanag akmanan mo kastoy. Di ka kadpay naruam kadakwada. Kat no naturad da. Kat nasiglat da. Adeline, Napanat nakam dayta. Idi inispalda ka iti ima ni Donna. sa bagay, podnot ako nam. Ngamhay, kano ka di nga agpatingga ti kastoy ang mapaspasamak, Adeline? Inton awanan dagiti managdakdakas Ala, intakit din iti kusina. Agluto ta. Sige, Agluto ta iti tsaa. Tag tsaa tapay. Sa dinaro ti papananda boy kan arson, tanagsapa da rimwar. di mi amuna nang. Jak ida nakamakam. Ta nagpartak da nga imadayo. Apay tinggas. Amom ka din no napanandya. Diyaga mo. Sa bagay, ang mga no adala ang napatag nga si Kaswanda. Timakdar ka matandinggas. Kat mangrugi tayo pa ila ang amangan. Sige, mangan kayo latta. Tanda na patag papanak. Sa dino, dinggas. Awan pagdanagan nyo. Sana ka may sagmak. Sige, ituloy yon ti mga. Rumwara ko ang dagimay. Mapanak ije hotel ni Don Juan. Kalpasan na, aglayo na kon ije farm. Sige nga ron, ligaya. Mapan ka. Basta aganat ka Tawan ko matidakas nga mapasamakan ka, ligaya. No dakas te mapasamakan ka. Kas anon nga idang iti anak mo. Wen, maawatan ka. Di mo liplipatan ti armas mo Wen, saan ko ang nalipatan? Ala, numapan ka ije farm nga kunam. Nasaya at mat. Tapno maamuan dagiti trabahador nga si bibiyag kagayam. Oh, ato iti arkilami. Manong driver. Agya manak. Bumabatan arson. Wan, boy. Sumurot ka kanya. Sa bali adalan ti pagnanta. Saan nga iti dalan nga agturong iti rancho? Sige, sumuro taklatakan ka, boy. Anday ta. At datan dito itapaw ti bantay. Nabanugak asim mangat Nuapay asaan ta nagna iti usto adalan. Saan mat adalan tinagnaan ta? Nasugat pa'y ti imak. Takimputak iti ruot ang makasugat. Agin na natabiit. Talaga gayam analawat ti rancho. Nagadua ba ka? Bak nang atalaga ti amam. Natayan ti amak, arson. Ay, sorry. Awan ti pagpaggadanta ditoy. Ngamnas kan latangag sipot ta. Wan, boy. Astor, Romwara, inaksarong karan ti beauty store ko. Ken kasaritak ni Donna, maipapan iti maipatakder a mansyon iti abay ti balay na. Ala, mapan kalat ta. Katsika, saan kakadi a Romwar? Rumwara ngaminton malam. Inaksarong karan ti may patakder naman siya. O sige,
Inak nga Ruden. Anya nga tatiplano ni Astor. Mangipatakder iti dua a mansyon. Ngem kabukbukudak kano ti maysa. Sabagay, tinasken kat adda para kanya. Oh, ato iti kape, big man. Nagyaman ak, Sonia. Kata ka din ito na? Ay, awan ni Ma'am Dona. Rimwar, katsak amo no niya nga oras sa sumangpot. Aguray ka. Asino ti pang tadam dita sabong ti Rosas? Nagpipintas da. Hitad ko ganito na. Apingit kami ti kasta. Awan matakas na. Palagip ko laang ikan ti sabong. Sige, ibati mo na kita sabong. Tay kabel ko iti florera, tapos saan na malaylay. Sige, Sonia. Ay, huwag kayang big man. Nagbalbaliw ka ka din? Saan ka din ngayon bagakkan ka idi nagbalbaliw kan? Ta saan anasaya at tida ka sa pagkwartaan? Wen, Sonia. Saan ako niya kararamid ti Dakes? Bayad itan di trabaho. Siyak itan di talken ni Boss Astor. Ha? Boss mo pa ilaang ni Astor? Ay, kaya't naasawan. Dakas lang tati trabaho. Saan nga rod? Ape ayang ay pilit mo. Ala, nasayaat mo kasta. Sige, agkape kan. Taikabel kon iti florera dagita sabong ti Rosas. Jonas, saan ta pa'y nga agturong ijay farm? Kayat ko ti agsanay nga agmaneho. Nabayag ajak nagmaneho, iso analipatak mo. Sige, ma'am. Isuro ka. Sige, mapanta itinawaya ka na lawlawa kalsada. Uwan, ma'am. Mabalin dito yun na pagpraktis ang magmaneho, ma'am. Wen, ngam, kayat ka pa'y akasarita. Sige lang, ma'am. Jonas, dakkel ka diti itangtangdan kan ka ni Don Juan, kas pasurot na. Uwan, ma'am. Pasurot na ka ni Don Juan. Kaya't nasawan, kalaban mo ni Boy. Kastangag pa iso, ma'am. Jonas, saan anasaya at tidakas nga aramid? Mabalin mo ti madaan iti kwarta, nga uray saan ka nga agaramid iti dakas. Amom, Jonas, naragragsak ti biyag, no awan dakas nga aramidem. Nga uray simple laeng a panagbiag, basta naragsak ka. Pengen bagbagan data kanya. Gaputa ka ilala ka, Jonas. Amin kayo nga agtutubo dito'y nagtipunan. Kailala kayo. Adayo ti maragpatyo. No nalintag lakit di ti aramidyo. Baggam ka di pumanaw akon kanipig, Lord. Apay, di mo kayat? Delikado Ang mga no ipapatay na. Jonas, agbalin ka a bodyguard ko. Kat ikarikan ka. Nasaya at to ti biyag mo. Kidawakan ka. Ano anyaman dagiti pagsaritaan ta. Agtali na idla ka data. Saan ko maamaamuan ti sabali. Taamangan no pakaisagmakang matlaang. Oo, ma'am. Kat tapnawan parikot, ikan kanto iti kwarta. Ikariktay ta. Basta lakit di agtalinaed ka anapod no kanyak. Oo, ma'am. Sige. Isuro na kung nagmaneho, Jonas. Oo, ma'am. Dayta, kabala mon, ma'am Ligaya. Sigod nga amok. Daytala ang tanabayag ajak nagmaneho. Iso ama ikawa. Mayroang kanto maglayang, ma'am. Uwan siya kung tagmaneho aging ka iji farm. Oo na, ma'am. Sumurot ka kanyak aging ka iji farm. Tay pasyar ka ijay. Mga no sa pulan nak ni Big Lord. Siya kung ti makaamong agpalawag kan kwa na.
Sige nga, Rodman. Sikat masurog. Sino nga tati ko na ni Ramon asa nga ilik? Ni nga tabigman? Din to tayong bagak mala mamapanak iti ayanda. Asin... boy! Siak. Boy! Agyaman ak tayo, Micah. Kunak kundi kan makita pa Boy! Jack may ladawan ti marikrik nak ita. Tanakita ka. Hindi namuak nga anak ka. Sinapsapol ka. Tapnang kindawag iti pamagawan mo. Kantap na malitupak, tinadagsan na pasol ko kan ka. Boy, anak ko. Di awagan iti anak! Boy, Saan ka nga, ama? Nabayagan apimus iti amak. Anang ipatag kanyak. Ti amak analinteg ti aramid na. Amom ti amak, saan ka di? Awan sa bali. No di di Papa Francis. Asikamot lang amis mo tinang ipapatay kan kwa na. Uy. Gapot agamrod ka! Takis ka! Ayop ka! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan na dinggen, dagiti sumagmamanulangan apaset tinubela tayo anapaulwan. Katukat, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.